Romanos capítulo 13, Hichayal teskop Diose. Spisil ans viniketik hunuk meyotan akash chumbeyix mantal te ahvaliletik te yicho ya telike. Melil hatas venta Dios te ay ahvaliletike. Sokhanish Dios te akotik ta ahvalil yuun te machatik yicho ya telike. Intemach atik yas kontroinik te ahvaliletike, hayas kontroinik te bilas chapo te diose, te mach atik yas kontroinik te ahvaliletike, ya me estás vokolik yun. Melel te mach atik yicho tulanya telike, mahaog yicho ya telik ta shiv tesel te mach atik telek ya telike. Haya shivtesik te machatik amenike. Te me yaak anik te mabaya shiveshtes tohol te ahvaliletike. Pasaik me te bilaleke. Hichmeleka koplalik yuun. Melel ha abatetik yuun Dios tas venta alekilalik. Yante me amen te bilaya pas yahpastike. Shivanik metas tohol. Melel matoholuk te aitas kap te yatehibe. Yuun ay ta abatinel yuun Dios te yayak beispakol ta castigo te machay yash utzinwane. Hich yuun ha yaskan te hun kotantik yah chumbeitik smantal te ahvaliletike. Mamehauk nash yakishtik tamuk. Yuun te bitil sventaine. Yak el te castigo na ame ta abotanik te hichnish yaskan pasele. Has ventail te ya tohtik patantik yuune. Melel ayik ta abatinel yuun Dios tas ventas pasel te ya telike. Tohbe yaspisil te macha aya bet yuune. Te meha te patan takine akame te meha te spatanul biluke akame. Te macha aita ichel tamuke ichame tamuk. Te macha aita shiele shiame. Mame ayuk macha ay betas tohol. Hanash me kechel ta aventaik te talel kashel kushya waya baike. Melel te macha kushya yaita yotan te spat shuhke. Hich huish yuun shchunel te bilayayal te mantalile. Yuun te mantalile hich yayal. Mamesha oai mulbe. Mamesha oai milaw. Mamesha oai eleg. Mamesha oal lotil testigo kop. Sok mamesh bigtaha abotan te shie. Hain mantalil to sok spisil te yantik mantalile. Hunash skoplal koem tas spisil. Hich te bitil yayal te kushmesha waita botan te apata shuhke. Hich bitil kushya waita ya hich bitil kushya waya bata tukel te haate te shie. Te macha aish kushul yotane. Mas pas bila amentas tohol te spat shuhke. Hichiun te suhtesel ta pasel te mantalile. Ha te kushul otanile. Hichiun te shu tesel tas pasel te mantalile. Ha te kushul otanile. Spisilinto ha meya apasik yuun nauhik te bin havil ayotik ta orato. Ak abih kukish sitik yuun te wayeltike. Melel te koleltike nopol ayishtal. Mahichukish te bitil nah toshan skan atik ala lachuntik te skop Diose. Te akobale nopol shkashish bael. Ha nopol yasakubishtal tik inale. Hichiun yaskan te ya. Kikitaitik hilel tas pasel te bilas venta te inale. Yameskan te yakointikish te ka tahiptik tas venta te sakil kinale.
tohme ak'abenu kotik te bitil ayotik te qaleltike. Mame haugna sheshbah ta'wotanik ve'el yakubel chihil otanil antzive hachk'op sok hech otanvane. Ak'ame k'u'in beitik yu'el te kajwaltik Jesucristoe. Mame xa'awak'ab'aik xan tas pasel te bilayasq'an te abak'etalike. Dios mi'eyakb'et bendición ta'wotan te ya'wa istojol te xch'ulk'op te Diose.